Proper transition can take place. In Ghana will be an NDC for my Jimmy. Will be an Jimmy. But something is very, very important. In the question, Mudi Jimmy call Trump akwachi Venezuela president. Yet then ye wo oku de tabla kwa ni Mahama masem. Sure, President Mahama. Osi den. President Mahama, ada what dey duru ana. Ana wo de Ghana akodi aduru. Ghana for Mr. Mo come ho ne enka che President Mahama say yes na e ma ne fa ne ho kojim. Abusia efi say mampeni John Dramani Mahama ebedi Ghana konwa se ne wosi etoto na niam afa economy ya abafom ya de eno nam so ema American president Donald Trump eba bebo na baso trese ne initiative ya wa take ni se na ma economy no aye stabilize no ne ni agene ho ya obo na baso ye panti na Ghana fo bebre ni empo wiase nyina agene ye wo mo se eba Ghana president ene American president dia ene wo mienu ta wo mo hwibom ye pa na so busia na no ada ene yete se menteme ho ase bi ayiriti ewo Venezuela ama American president Donald Trump akọ bombe site bi ewo Venezuela fe ade chenye da sore ya wa ma na srafo akọ che Venezuela president de no aba be piemu ewo America sabre de wogina court ya wo mo edi na asem eno na Ghana mampani etro krata de koma gaye American president Donald Trump na woka che ne se sa na montu na wotu ye ne de emunyo enya de o ya de ba kokra wa anya de enu nti Venezuela president ya wo yinu no won hwe say immediately na obedia papa no amana san akọ nikom no akwakoto anamamu so e de amane manfo eno na magana fo bebre na e kasa e de fa anamonto a Ghana president etu no ho mo akwaba e de about too much GH ebeko ne akwakotie ensem na senate esitie ne senate ensem no videos ni nyina esitie na ye kono na yemi asascribe batem no so e too much GH aya no waka isa wo de bell no beka wonsa no upload ni tumpe woni first person ya wonsa ebedi kan aka abusia se e body era ensem no dia before say ye be cross over near 2026 mu se na ewiem etie nkoma ekoso ko social media nkoma ekoso ho ne asofo no eka na adansedi wo ho se entokwa betimi ayiniti enti wei ekosi ye na enye nwanwa bebre na Ghana force ye beka ya eye Donald Trump ye America president we di kan akọ Nigeria akọ bombi ho because Muslims wo ho no sorry editia Christopher na busia okoye ye no eno anso ha na no da wasan sorry ya obo e de Venezuela ya mi no e ka say Venezuela mampeni aba be piemu ewo America court ya wo mo edi na se nyina ene se Donald Trump akọ chino edi na fini me mu asa brede eye American president Donald Trump wo no na wo di Venezuela so Proper transition can take place. We're going to stay until such time as we're going to run it essentially until such time as a proper transition can take place. Abusia wo tu sa na mo na dodo na esu se kromafo na wo mo ye Venezuela fo no ka wo befu na so busia enigis ma na se anwase ma wo mo ne se wo tu sa na mo no wo manfo no kra ebose se eye America president no etimi aba na waba be etim ginafo e de ama wo mo eno na ama amaman bebre ni titiu any African countries no asori e wo sa anamonto a president Donald Trump etu yeso Ghana so enyi ne ho amfefi ma me no e ka say ye mampani na foreign minister so ye okujetu ablakwa atwa kata e de akwa American president e trese sa anamona wotu ye ne eyade a enye kravi se Venezuela no mo ye sovereign state wo mo de omo ho eti se obefi wo mu akọ na wakwachi obi president ade ba ne sa na wutietia president no kwa ne fa ho de sa fei democracy na ewiase nyina age atum no na opese wo yade a wutu edigu ebusia enu anso ha wo sign ehye America president se president of Venezuela wa chino no won hwe si obeja no enu na ma Ghana fo bebre a react to sa video na eba bonten so me no ka say twini Jonas aba edna no aba batum bi in say Ghana will be an NDC for my Jimmy will be an Jimmy but
something is very very important. Ini kwa say mudi jimi no call Trump akwakoche Venezuela president eye dan ye wo okude tabra kwa ne joma mama masem mudi jimi akotena hodi edi na tem mudi ye sa de we bi wo ayi first ayi areno sa ran me be mam warning say broni onim jimi o enti okude tabra kwa kwase empanyini woni joma mama jimi too much nye joke me ne o na nama no peto me mi America law metimi ku Kevin Taylor na ya mutimi ncheme e okroma asem na mko no because I know the law and I've studied the law enti na kwase ande passport ayi first ayi by fake passport na ma or friend on so a citizen or American citizen they like class work say omo chain immigration for ni chain or case or then free South Africa mo deport na ko senka woni nyansa kra ko case free UK ni amfa ko UK Jimmy South Africa ko British Africa na won say ya make cha kwa na wenti a wo so di Jimmy fake passport ni shene bottom di Jimmy a Ghana for no report to ya immigration for na be fan na deport no sa na me ka che mo anya ya da kro be da so na Trump aba be chiw your mama de ne ko na wo be chiw de wo kwa enye joku omo ba mo the air strike ma cho say broni ono onye lazy on ti say bibini no be tena for matututu na soja for tututu da bi or the bomb e be gugu ba bi soja for base wo bia any police base na bi sa bomb ba ko no to for ma it mean na ne be say from ayawa so e be say call pass e da ya wo nyina be na no ni Venezuela for no wu adodo na wu aden no majimi enti obi ekochi Venezuela ni e da ya Ghana ni asema majimi mo de Ghana taxpayers money am de be adwuma mambunu akotwe immigrant for be Ghana na moto aduan mo mudi because Trump will deport o muti magimi nti ayemo ya enti mo de yesika na ehwe o ni nyina obi anso magimi Ghana ban e de warning kese amane Donald Trump say Venezuela president na o ma cheno no wo munjae no ene 4th January ena okujeto ablakwa Ghana foreign minister we release a statement we say ento media for ni nyina na obi an share say one we say enkoma Donald Trump won jai sa president no ya nya no nko a de ko social media no so na Ghana fo bebre na a react to ensemo president John Dramani Mahama atro e de akakoma American president ebusia ye be ko nya kwakotie se ne ensemo no esitie hwe president Mahama osiden president Mahama adai wodi aduru ana wodi Ghana akodi aduru Ghana for Mr. Mon kame ho ne en kanche president Mahama say yesre na emane fa ne ho kojim meon mi tu kwan babuchi ana mi say Ghana say obi se wadi ayere duro ana wadi turo duro ana wadi aduro ne ho anwan no mi hu say sa ne mani na say enkwase asem mi tu kwan na mi hu say sa ne mani na na enkwase asem me si wiase na yati believe it or not United States of America, omoni wiase headmaster. Believe it or not, United States ye wiase headmaster. Mahama pa Maduro otiwo akwaniti Venezuela ho din kwasi asem. Wo ye vice president. Ana o president no, main president ni wuye. Hugo Chavez asenwa. Onya heart attack wuyi. Ana omo elected o ma obede. Obeye president. Obetena so a nkwase asem nko na woyere wudi even elections ne kura no wanwene but ono minima asem okoka che China ne Russia fise sa Venezuela no ewiase nyina omo ne oil reserves omo so much oil reserves minima asem okoka che China ne Russia ana China ne Russia be support no elections no wanwene opposition party ne wene na oma force wa China ne Russia abehye na chi aforce ama na betena so because of our interest in it. What to one China and Russia, the BRICS, it will be packing more helicopters now, Chrome. It's US air monitor or show, sir, I won't say, we are against the United States. And it will my announcement, catch it, move for say, for now, no, money US, any track can be an America for so the other, at the share on now, what one must now smuggle drugs in Nema America. Otikromo osuwo free so atena so sa 13 years the man for one be sorry say we betia ne bia na okunkum omo ye rich in natural resources oil esuso disk ya me say corruption oditi kromo no ofa nya hwema kromo ana hia kromo for no ma complain sa o use or misuse omo niema rough omo economy was shutting it down ama for ye broke nya ba bi kra na e Venezuela ono. Now also all the drugs be rural America. No America share anything. Ana the DEA, Drug Enforcement
authority for etete na any say inu a makwa akoma ne so no unim kwase asema akwa no wadi mo de moto say an omo oyo ntina America for ko attack you me say America wo uti wiase na say if you're not part of the NATO and you're not part of the BRICS udi kwase asema America obetima be ye odi opebia BRICS no mutimi nka hwe the BRICS no countries anywhere China, Russia, and 11 countries. NATO no 32 countries and one NATO. And as a way countries now one NATO no ma. Obi or then sabe kan obi or they account the whole NATO no. Nti America beba. Na o sa Maduro no. Unim nyansa. Ade tina nka wo ko sign say o ko join BRICS no. Russia and China o ma approve. O the application ko ma approve because they know say one day we be faces a problem we and omo so no omo te wono omo mom antimi nkoka obi a oni breaks him but America say won kan let to nko a obetima account won kan breaks nko obetima account ana breaks no kwa na America obetima account but when say the we say beba eti no de na nidin ehwe omo no obetima account omo fi so no net no okuta 32 countries breaks kuta 11 countries America ono na ise o lead military strong military Trump be jina wa tin se ma okeka kotie ko YouTube me kotie Trump nsem na okeka no obeso o chese ono ne hine wi ase hine o ye powerful de open obeye optwe mu time opompo America is gonna run the world sure enti abusia nsem ya Ghana for eka de che mampeni ene ayemhyehyia wo mo fi se wo mo chese wo man Ghana ye mfisisa we no enye ntokwa eye wo man Ghana ntokwa mpenifo ena enye wo masem tikebe ya ka Ghana ye ntwe ye ho ye sensu mo mfansi abodwese mfi se sene Donald Trump ekopie mu e wo Nigeria me we mfi se Nigeria ye wo man ya wo mo se ba no oil ene fo magudi a wo mo bi pa edu nti se Donald Trump timi akọ se Muslims for ho sorry Christopher nti wo kwa akọfun de ama wo mo na se wabo e de Venezuela na bebre na kire se eye oil ya wo mo wo enti ena Donald Trump eye sa na de ene mpenifo se ye keka fo no na yekeka madam painting instead of say yade ahoden akwa attack president of America chene say wonu enko Venezuela president say ye chene wonye ne de Ghana fo bi chire say ebe ya yensensu efensi abodese wu say yes say okoto say abone si nyonko so akata say sore ye so enkasa so ne so free so pe na wode ba wo sabusia mesere se wo so beja comment e wo comment section ho ne Ghana fo bi kan ye no na me de ababesom no sen na won so wadwen esichiro me yehu ni nyina e wo comment section ho all the social media handles no too much gh go subscribe like no wa share na afofo so enye bi ahwe dark gold enemy.